guys, hari abantu bambwiye ngo nzabereke uburyo wakoresha simukadi ya Airtel muri simukadi ya MTN muri telefone ya Airtel. Muri aka kanya rero nibyo ngiye kubereka, ariko wowe tubanye kuri channel bwa mbere ndagusaba gukanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo n'izindi gahunda zose tugenda tubana zijye zikugeraho. Uraza hano muri settings zawe za telefone ukandeho, ndakeka murahabona, uraza ukanda kuri setting, uze hano handitse network and internet kuri kano kambere, ugakandeho uhita uza hano kuri internet hano hejuru ukandeho. Numara gukandaho uraza utegereze, urabona ko hano hari Airtel ari iri connected kuri internet. Kugira ngo rero ubihindure uri buze ukande kuri kano kantu kari hirya kameze nk'aka icon ka setting, uze ugakandaho. Numara kugakandaho barakuzanira buti imeze gutya. Noneho nugera aha urahita uza ukande kuri kano ko hejuru kameze nk'agakaramu, ndakeka muri kukabona, uze ugakandaho bahita bakuzanira akantu kameze utya. Uze hano handitse Airtel, uhita uhindura ushyireho MTN. Numara gushyiraho MTN uze hano hasi handitse phone number on sim, uhita uzishyiremo nimero zawe. Ndakeka murabona ko namaze kuzishyiramo. Uze hano handitse save. Numara gusevinga urabona ko byageze aho kugira ngo nyine tuyishyiremo neza, uraza hano ufunge simukadi wongere uyifungure kuri kano kaduka kangaha, wongere ugafungure. Numara kugafungura urategereza turebe, uhita uza hano. Urabona ko simukadi ya Airtel ya MTN ariyo yisiza kuri internet, sinzi mbikwereka neza. Urahita ubibona ko MTN ariyo yajeho. Nimba hari ikindi kintu ushaka ko nabigisha rero jya muri comment unyandikire ati twigisha iki ngiki, comment zanyu ndazisoma kandi nkabasubiza pe. Rero niwandika muri comment ikintu ushaka ko twigaho, ngende buze kukikwigisha, kandi ukomeze gukora subscribe no gukurikirana iyi channel yacu. Urakoze.